масъалаи 206 Масковкина. шарти масъала мегӯяд ки дар болои миз куби аз воск ин чия як моддае ки аз вай шам тайёр мекунанд. ҳамин хелаем ба фикрам воск як модда аст. хулоса кубе ки аз воск сохта шудааст дар болои миз ҷойгир аст. фишоре ки вай ба болои миз меорад 100 паскалай. фаҳмо? мисоли 206 Масковкина синфи 7. ҳам хел Масковкина синфи 7 мегӯяд ки дар болои миз куб ҷойгир аст, аз воск сохта шудааст. зичии воска мегӯем ки роҳи 1. биё ёбем зичаи пишти вай. плотность материала. ина воск 1400 килограмм тақсими метри кубӣ. 1400 килограмм тақсими метри кубӣ. баъд чӣ мега масъала? мега ки дар болои ана ҳамин воск сталной куб як куби дигари пӯлодиро гузоштанд. куби дигари пӯлод фишор зичиш 7800 ай. пӯлод вай маълуме ки вазнинтар ай. вай ира зер мекуна, фишор меорад, меҷиқаш. ребро которого в 3 раза больше. мега тарафи ана ҳамун куби дуюмангӣ ки дар болои куби якмангӣ гузоштанд, дуюмгии куб тарафш бозбес 3 маротиба зиёд аст. мега як бор дига бибинем. больше ребра воскова куба. мега ки тарафша бо а ишора мекунем. тарафи куба бо а ишора мекунанд. инҷа менависем. агар тарафи куб ки бо а ишора шава, ҳаҷми вай чӣ мешава? а куб. фаҳмиде на? барои ҳамун номша мегӯянд куб ба тоҷикӣ мешава мукааб. фаҳмиде на? ай 2 баробар аст ба чӣ? ба 3 ай 1. яъне ки куби ки якумгии ки гузоштанд, дар болош баъд куби ки дуюмгиро мегузоранд. куби ки дуюмгии ки аз пӯлод сохта шудааст 3 маротиба чӣ аст? тарафаш 3 маротиба калонтар аст. мумкин ки 20 маротиба вазнинтар боша, барое ки ин ҳам калонтар аст, ҳам зичиш зиёдтар аст. хай баъд чӣ меган? мега ки дар ҳамин ҳолат куби поёнгӣ воск, яъне аз воск сохта шуда, пачақ мешавад ва масоҳати расишаш бо миз зиёд мешавад. масоҳати расиш ки зиёд шид, фишор кам мешавад. медонед на? яъне ки вай паҳм мешавад, пахш мешавад. масоҳати расишаш эси 2 маротиба калон мешавад. 2s1. И площадь его контакта со столом увеличилась в 2 раза. Чему стало равно давление на стол? мега фишор чӣ қадар шуд? P2. P1 дода шудааст. P1 баробари 100 паскал, на? 100 паскал. ин ҳаминҷа дар ҳол мо аз P1 истифода бурда тарафи куби ки аз воск сохта шудааст меёбем. бо истифода аз чӣ? бо истифода аз ана ин ва бо истифода аз масоҳати расишаш. фаҳмиде на? масоҳати як тарафи куб а квадрат аст. ё ки масоҳати квадрати тарафаш а квадрат аст. фаҳмидед? квадрат ин росткунҷае ки тарафаш баробаранд. яъне тарафаш а ҳай, ин тарафшам а ҳай. масоҳатиш чӣ мешавад? а квадрат. а куб боша чӣ? ана куб боша, ҳаҷмиш мешавад ки а куб. ина хай менависем. якум дар болои миз ҷойгир аст чӣ? куби аз воск сохта шуда. ана куби аз воск сохта шуда. хай биё камтар шакли куба даим метем. дар болои миз ҷойгир аст ва фишоре ки вай бар рӯи миз меорад баробар аст ба чӣ? ба 100 паскал. аз рӯи ифода агар бигем, фишоре ки ягон ҷисм дар болои сатҳ, ягон ҷисми массааш м дар болои ягон сатҳ қарор дорад, фишори вай меовардагӣ баробар аст ба қувваи вазниние ки вай ба ҳамун сатҳ фишор меорад тақсими масоҳати расишаш ба ҳамун сатҳ. масоҳати расишаш бошад ина мияд. яъне аввал менависем ки фишорш баробар аст ба фишор. агар ягон ҷисм массааш м бошад, фишорш дар сатҳ мешавад mg тақсими s масоҳати расиши ана ҳамун ҷисм ба сатҳ. фаҳмо? дар ҳолати мо P1 менависем, M1 менависем, S1 менависем. M1 мо
ана ҳами вая баробари дар ҷа идома метем. m1 мо аз формаи зичи истифода мебарем. бин ρ1 баробар аст ба m1 тақсими v1. аз инҷа агар m1 ёбем ρ1 зарби v1 ҳамхел а v1 мо и i1 дар куб аст. i1 дар куб ҳамхел яъне мешавад ρ1 ман дар бораи масса гуфтаистам. фаҳмо ρ1 зарби i1 дар куб. ана инеми дохил дар мо гӯё ки m1 ам муайян кардем. ана ки баробари m1 мемонем дар ҷош ρ1 i1 куб j тақсими s1 мо чи аст? a квадрат. ин мешавад ρ1 a j. ихтисор мешавад a куб бо a квадрат меравад, дуташ меравад, яъне як а мемонад. фаҳмо ρ1 a j a1 дуруст. ана дар ҳамин ҷа дар ҳол ба мо p1 маълум аст ку дар ҳол a ра меёбем аз ҳамин ҷа, яъне ки мо ҳосил кардем ки p1 баробар аст ба ρ1 a j. бинед дар ҳамин ҷа нигоҳ кунед, баланди ҳамин куб ба чӣ баробар аст? ба a. агар баланди куб ба h баробар мешид, рожи h мешид фишорш. яъне ки барои ҷисми якҷинса, яъне аз як намуд модда сохта шудаги ҳамин воск ҳамаш якай ку, ҳамаш аз як. барои ҷисме ки шакли геометрии дуруст дорад, аз як модда сохта шудагӣ аст, баландиш додагӣ бошад, фишорш дарҳол рожи h мешавад. ваям ранги фишори моҳеб мешавад. не ки мо исботам кунем, ҳамон чиз мебирояд. хайр, дар инҷа дарҳол мо метавонем a ра биёбем. a1 баробар аст ба чизе ки хатиш бошад поён меравад. ρ1 j p1. метавонем қиматҳои ададиро гузорем, метавонем ки ҳамин шакли форма хати истифода барем. биёед қиматҳои ададиро мегузорем, баъд ба хулоса меоем ки кадомаш хати давом тием масъалара. a1 баробар аст p1 мо 100, зичии воски мо 1400 мешавад 14 зарби 10 дар дараҷаш 2, 1400 мешавад 14 бо 2 танол. қатинаи j мешавад 10 дараҷаш 3. ана 100 тақсими 14 7 мешавад. 7 асад 14. ана 10 дараҷаш 3 боло меравад, мешавад гӯш кӯ зарби 10 дар дараҷаш минуси 3 метри куби. ина мо ёфтем қиматша, не ки ифодааш ба фикри ма хуб метр яъне миллиметр. 714 миллиметр дар тарафш. ана дуюм бор фишора дуюм бор чикор мекунам, ин пахш мешавад камтар. ҳозир бестака камтар пахш мешавад. ина барои ки дар болош чира мемонад? куб. ҳозир бестем, дар болош куби аз пулот сохта шудагира мемонад. ҳозир як дақа ман расмша дурусттар тасвир мекунам. хайна пачақ шид камтар, пачақ шид, масоҳати зериш зиёд шид фарз кардем, барои ки дар болош куб мондан. куби аз пулот сохта шуда ки тарафи вай 3a1 як a1 нест, 3 маротиба зиёд. фаҳмо 3a1. ва фишоре ки ана ин системаи мо ба ана ҳамин сатҳи миз меорад, фишоре ки ҳамин система ба сатҳи миз меорад баробар аст ба p2 баробар аст ба массаи умумӣ, яъне массаи ана ҳамун воски ки буд. чӣ буд массааш? массаи вай ина ина массааш ρ1 a1 куб. бен a1 куба мемонем. хай бен ҳамихе мемонем a1 куб. ҳамихе буд массаи ҳамун нигоҳ кунем, ҷамъи массаи олбестен массаи кубе ки хай биёш ҳамун шакли куба битем камтар. ина массаи куби ки аз пулот сохта шудагӣ, вай зичиш зарби ҳаҷмаш мешавад. зичи вай рой2 ҳаҷмаш бошад 3a1 дар куб. 3a1 дар куб чӣ мешавад? 27a1 куб. фаҳмо? яъне ҳаҷмаш мешавад 3a1. нигоҳ кунед, ҳаҷми v2 менависам, i2 дар куб ҳам хел аст. i2 мон чи ай? ана ми хели ҳолатода қавса гирифтан аёто наброра. фаҳмо? қавс ҳатман бигиред. анаштерон фаҳмидеста? Мустафо
یوسف فهمیدی نه؟ آفرین. سه مون در کوب چی میشه؟ 3 کرات 3 کرات 3 3 ضرب 3 ضرب 3 3 ضرب 3 9 9 ضرب 3 27. در کوب معنیش که 3 بار چه وقتش ضرب میزنه 27 ای یک کوب. اینجا می نویسیم 27 ای یک کوب. نگاه کنین این ifade خیلی میتونه که آسانه. نگاه کنین خیر امی یک ای رو یک اکوب امی واسک مسای واسک جمعی مسای چیزی که در بالای وای مسای پولاد همین امی عمومی ضرب جی میشه و قوه وزنی عمومی که در اینجا فشار آورده است ام جی شی تقسیمی اسی علاقه دیوم اس در دیوم حالت اس دو برابر زیاده در یکم حالت مو اس در یکم حالت اس مو چی بود ای یک کوادرات بود در دیوم حالت دو مراتب زیاده دو ای یک کوادرات دو ای یک ای خیلی کوادرات نه طرف کوب دو برابر زیاد نشده است مساحتش خودش دو برابر زیاد شده است میگه دو اس یک فهمیدی نه انا در خیلی جام خاصه уже بو перепутать نکنیم بابای یعنی که مساحت بود ای یک کوادرات دو مرتبه مساحت زیاد چی طرف اینه طرف اینه فهمو ای یک کوادرات اینا اکی ببینید ای یک کوب است خاص میبریم خطینه ای یک کوادرات اختصار میشه برابری یعنی ادامه میتیم در این اینجا میریم ای یک کوب دیدین ای یک کوب دیدین میبریم پیش جی میبریم یا که پیش قاس میمونه هیچ گپ نداره این طرف ده اون طرف ده هیچ گپ نداره از ایواز شده اینجا ظرف شونده ها اصل ضرب تغییر نمییابد ای یک کوب جی در داخل قاس میمونه روی یک جمع 27 روی 2 مو ifade قطعی رفته استیم تقسیمی 2 ای یک کوادرات انا ای یک کوب قطعی اختصار میشن چی میموند روی یک جمع 27 روی 2 جی هم خیل ای یک جی ای یک چی موند جی ای یک از ای یک هم می نویسیم تقسیمی 2 هم خیل ای یک انا که در جای این ای یک قیمت چند میتونه مونیم که ما ifade شن ای یک مو پی یک تقسیمی روی یک جی انا دیدن که ای یک موندیم خوبتر شد که این جی ها میروند روی یک اینجا روی یک مخرج عمومی میتیم با داخل قوس پی یک ای روی یک نگاه کنید این پی یک ای روی یک برای هم دومچه شخصو موندگیم برابری جی ها میروند میمونه بیا پی یک در اینجا بنویسیم ضرب شونده در اینجا یک ضرب شونده اضافه داشت جدا میکنیم پی یک جی ها رفتن یا که تقسیم 2 هم میمونه پی یک تقسیم 2 انا که در اونجا چی موند رو یک جمع 27 روی 2 تقسیم رو یک فهمیدید این پی یک تقسیم 2 ما اینجا جدا کردم ضرب شونده رو یک جمع 27 روی 2 تقسیم رو یک رو یک هم انا ای بعد کسر بعد جمع شونده جدا میکنه میشه رو یک تقسیم رو یک جمع 27 روی 2 تقسیم رو یک فهمیدین در قوس میشه و رو یک تقسیم رو یک یعنی یک جمع 27 روی 2 تقسیم رو یک چی خیلی کی است هم خیلی 27 روی 2 تقسیم رو یک انا قیمت های عددی را اکو میگذاریم دیگه ا گفتن دا چی گفتن دا احتیاج نیست پی یکی مو 100 تقسیم 2 چند 50 ضرب یک جمع 27 ضرب نه زنیم 27 ضرب 78 کنیم بس 27 ضرب 78 تقسیم 14 تقسیم نه 150 42 150 از 143 جمع یک نکنه 150 یک 43 میشه ها ضرب 50 کنیم چند 7000 چند پاسکال 7 کیلو پاسکال دیدین که چند قدر زیاد میشه فشار 100 پاسکال بود 7000 پاسکال شد برای چی برای که پولاد داریم ما میدونم برای وقتی پولاد آمادیم قدر زیاد 206 مساله جوابش اوقا مهم نیست فهمیدین مهم همه که شما آنه روند بفهمین فهمو شما کارا فهمین 200 چند مساله بود
7571 ها. درست برآمد از جواب. 7501 بار دیگه ببینیم با شما. این بود مسئله 206 از مسکوف کنید صنف 7.